علیکم هموطنان عزیز، هموطنان گرامی، شخصانی که شما برنامه چشمه امید را گوش کرده استودید، همزبانان عزیز، من خیلی خرسندم که من و شما در این برنامه چشمه امید واخورده استودیم. من گمان میکنم که با شما این خود چشمه امید این یک مضمون خوبی دارد. چشمه میدونید که چشمه چی است؟ از چشمه آدم ها حیات میگیرن، از چشمه علم میگیرن، از چشمه بردباری میکنن، آبادی میشود. برای همون ما فقط درباره به آب حیات نیست. ما چشمه خودش میدونید که یک سرچشمه، یک چیز خوب، یک چیز پره، یک چیز نوی است که هوای حیات نو سر میشود. هموطنان عزیز، با نیت ما این چشمه امید این برنامه را ساختگی هستیم که با همون شخصانی که آرزو دارن، با همون شخصانی که میخوان که شخص توانا شوند، با همون شخصانی که میخوان که شخص بزرگ باشن، با همونا این برنامه یک سبب شود و یک دیگرگونی به حیات شما پیدا شود، شخصیت شما بزرگ شود، علمتون زیاد شود، درآمدتون زیاد شود. در این برنامه من گفتنی هستم درباره چه خیل پول را پسنداز کردن، برای چی پول را پسنداز کردن در کار، این چی طور را پسنداز کردن. هموطنان عزیز و گرامی، وقتی که مناسبت ما و شما در نسبت پول سر می شود، سه راه مناسبت دارد. مناسبت من و شما نسبت پول، یکم راهی که مناسبت من و شما در پول، این پول را کار کردن، تو است ضربت و دنگ ما میگیم روز به درآمد پولی ساختن. درآمد پولی ساختن، شما میرید کار میکنید، اویلگ میگیرید، شما میرید کار میکنید، مزد مهنت میگیرید. این درآمد ساختن، این یک قسم مناسبت انسان با پول. چه خیلی درآمد ساختن نه که انامین جیبا یک تا لووشکا اوما هست. چی گفته گپ؟ یک چیز هست که ماینه سر شما من شما یک مقدار با بند کرده میدارد. این چی است؟ من شما گمان میکنیم که چقدر بسیارتر کار کنم همه قدر درآمدم بسیار میشد. بسیار آدم ها همین فکر میکنن. وقتی که من میگم که شما حرکت کنید پول پسندازش یاد گیرید، میگن ای شما پول کار کردنش یاد گیرید، من خودم میدونم چقدر پسنداز کردنم. این گپ خطا، این گپ دروغ. نگاه کنید، چرا ممکن شما دیدگی باشید پول کار کردن آسان‌تر است چم سرشته کردن، چم نگاه داشتن. نگاه کنید، همین خطای همه آدما میکنن. گمان میکنن که چقدر درآمد زیاد کنم زندگیم بهتر میشد. نه. و دقت کرده استید، بسیار آدما چیبا ثروتمند نمیشن، چیبا که ویا همین راه پیشه میگیرن. راه چه خیلی درآمد زیاد کردن. درآمد زیاد کردن از حساب چی؟ از حساب کار بسیار کردن، از حساب توانا بودن، از حساب دو کار سه کار با کار کردن، از حساب با یگون چیزهای دپلنیتل مهنت زیادی کردن، وقت ما بسیارتر کار به صرف کردن. وقتی که شما همه وقتتون کار به صرف میکنید و بالای میخواید که درآمدتون زیاد شد، یک وقتینچه همین چی میشد، ممکن 6 ماه 7 ماه یا 1 سال درآمدتون زیاد میشد. بعد شما مونده میشید، بعد شما سلامتتون پس برفته میگیرد، قوتتون تمام شده میگیرد، بعد درآمدتون ریسک پایین میافتاد و شما کسلی شدنتون ممکن. این راه شما یگان وقت ثروتمند نمیکنند. من میخوام که شما فهمید کار کرده درآمد زیاد کردن، مهنت جسمانی زیاد کرده درآمد زیاد کردن، دو سه کار با کار کرده درآمد زیاد کردن یگان وقت نمیشد. این وقتینچه رزولتات میتید، نه که حیاتتون از شما میگیرد. این راه شما ثروتمند نمیکنند. خطای بسیار آدم انامین است. دوم مناسبت من شما نسبت پول این چی است؟ پول را سرشته کردن، پسنداز کردن. نگاه کنید، درآمد ساختن، پسنداز کردن. من دائما شما میگم که پول پسنداز کنید، پول پسنداز کنید، پول پسنداز کنید. بسیار آدما چی میگن؟ من چیز پسنداز کنم اگر که درآمد نباشد. بعضی وقت آدما من بعد سوال میتونم، معلم شما پول کار کردنش یاد میدید، خب من خودم یا علاج شفته پسنداز میکردم، من چه خیلی پسنداز میکنم اگر که من درآمد نداشته باشم. نه برادران، همون درآمد کمکه که دارید هوای پسنداز کردن سر کنید. حاضر بعضی آدما گمان میکنند که نه من اگر که درآمدم زیادتر شد بعد پسنداز میکنم. حاضر پسنداز کردن نمیتونم از سببی که درآمدم کم است. بعضی آدما همین خیلی فکر میکنند. انا همینم اینم یک ограничение мышления. اینم یک لووشکا сознания. اینم یک کمبودی فکرانه شما است که گمان میکند که خیلی درآمد نباشه اگجا پسنداز کردم ممکن. نه، همون بودگیش سر کنید. همون بودگیش سر کنید. مثال همین 1000 سومانی درآمد دارید، اقلا کمک پسنداز کنید. کمک. نه که از من دلش میگم اینا فهمیدم میبینیم مسئله با میفهمید.
пасандоз кардана ёд гиред ҳамон даромади ҳамемрӯза доштагитон. дар дарси гузашта ман гуфта будам ки болои даромади худ зиндагӣ кардана ёд гиред. бисёр одамо мегӯянд маълим даромадам зиндагим ба намерасад. чӣ ба даромадаш зиндагӣ ба намерасад? чӣ ба ки аз болои даромади худаш зиндагӣ кардана ёд нагирифта. 2000 сомони даромад 3000 ба зиндагӣ дорад ё 5000 ба. ҳамон мондагиша куҷо гирифтана ё қарз гирифта зиндагӣ кардана? мумкин не. баъд он вақт ба шумо сарватманд намешед. значит пула пасандоз кардана ёд гиред. ин дуюм муносибати инсона. се ба тақсим мешавад. даромад, пула даромад кардан, пасандоз кардан, пул ба роҳбарӣ кардан. роҳбарӣ кардан, то есть управление денег. зарабатывание денег, сохранение денег, управление денег. Ана ин сеюм муносибати ману шумо нисбати пул. Пулро управлят кардан, пулро идора кардан, пул ба роҳбарӣ кардан. диққат кунед. ана кун. Мана ин ба ҳам лавушка сознани мо ҳаст. пула пасандоз карда, сохранит кардан ба. чӣ кор кардана мо дар корад барои пула пасандоз кардан? шумо ҳамон даромаде ки имрӯз доред, аввал бояд сар кунед. маслиҳати ман шумо ба чи ай? аз ин кор даст кашед. агар ки хоҳед ки сарватманд шавед, фикри пул кор кардана накунед. Это крест. Не думайте как зарабатывать. фикри ина накунед. фикри чиза кардан накунед. қадами якуми шумо мана ин шунаш дар кор. чӣ хел пула пасандоз кардана ёд гиред, ҳамон даромади ҳамемрӯза будагитон. вақте ки шумо пула пасандоз кардана сар кардед, майнаи сари шумо дига хел кор мекунад. диққат, диққат, диққат. вақте ки шумо пула пасандоз кардана сар кардед, майнаи сари шумо тамоман дига хел кор мекунад. шумо ба боваритон зиёд шудан мегирад, зиёд шудан мегирад, зиёд шудан мегирад. шумо ранги магнит мешавед. ранги оҳанрабо айку мекашад, магнит. айнан ҳамон хел мешавед. ман шумо ба якта мисол мебиёрам, чӣ хел подсознание одам кор мекунад нисбати вақте ки пасандоз дорад ё надорад. нигоҳ кунед. як мисол мебиёрам, аввал демонстратсия, якта мисол мебиёрам, одаме ки пул надорад. мана мисол гӯем, одаме ки пул надорад. ҳар боре ки фикри пул калаш базад, шумо медонед ки як рӯз ба зиёда аз 6000 бор шумо фикри пула мекунед. вақте ки ҳар бор сари шумо ба фикри пул омадан гирефт, зиёда аз 6000 бор шумо тасаввур кунед, я фикри пул ки омадан гирефт, шумо чӣ хел мешавад? одаме ки пул надорад, ҳар бор фикри пул омадан мегирад, пул нест, пул нест, пул нест. то есть подсознание шумо ба ҷавоб додан мегирад. шумо фикри пула кардед, вай ҷавоб додан мегирад. сигнал нервной система рафт, вай ҷавоб додан. пул нест, пул нест, пул нест. шумо тасаввур кунед ки 6000 бор як рӯз ба одам фикри пула мекунад. ё ки напряму, ё ки косвенно. мисол чӣ гуфта гап? ё ки шумо фикри пула прямой карда истодед, ё ки фикри ҳамон корое кардед ки итоге барои пул карда истодед. бора роҳӣ кунам, кор баравам, кор ёбам, клиент ба телефон накардам, хез замин ба кор кунем, хе бора ҷамъ кунем, хе хуна убират кунем, тестатар кора тамом кунем, фалон. ҳамино итоги натиҷаш мебиёд даромадатон ба мемонад. вақте ки 6000 бол сари инсон ба импулс омадан мегирад, дар бораи пул а он тараф чӣ мешавад? пул нест, пул нест, пул нест. итог майнаи сари шумо чиза қабул мекунад? қабул мекунад ки як ашушение пайдо мешавад ки ҳаёт давид карда истода шумо ба ё морально як вазнинӣ карда истодасу, ана чӣ хел мушкил шуда истодааст ҳаёт. чунки ки успеҳ накарданед ҳамин хароҷотҳои пӯшондан. а на самом деле решаш чӣ? подсознание шумо утверждение зиёд карда истода. ана кун бед ҳаёти дигар хола мебинем. одаме ки кам пасандоз карда истода, кам пасандоз. ана кун агар ки камтара кам пасандоз кардаги бошад, ҳар боре ки вай фикри пула мекунад, ҳар боре ки фикри пула мекунад, подсознание мегӯяд пул ҳаст, пул ҳаст, пул ҳаст, пул ҳаст. вақте ки ҳар боре вай пул ҳаст гуфтан гирефт, импулс аста шумо худатон ба боваритон зиёд шудан мегирад. настроениятон беҳтар шудан мегирад. мебинед ки худатон ба характератон ба влият карда истодед. фаҳмиданед? агар каме шумо ба ҳози пасандоз $1000 бошад, настроениятон беҳтар аст нисбати он инсоне ки надорад амин пула. агар $10,000 па дошта бошед, шумо худатон ба боли уверенӣ мешавед. агар $100,000 тамоман дига. медонед? рафторатон дига мешавад, гап заданатон дигар мешавад, характератон дига мешавад. чӣ ба? шумо медонед ки ин проблема ҳал кардан метоед. проблемае ки 5000 аст, 10000 шумо осон аст ҳал карданаш. барои ҳамон шумо худатон ба боваритон зиёд шуда рафтан мегирад. барои мо аз якуми қадаме ки шумо занед, пула пасандоз кардана сар мекунед.
аз пасандоз кардани пул сар кунед. Вақте ки пула пасандоз кардед, дуюм қадам занед. Пула управлят карданаша. Пул ба роҳбарӣ кардана ёд гиред. Пул нағз мебинад, агар шумо ба роҳбарӣ кунед. Хотиратон бошад, дарсҳои гузашта ман гуфта будам, деньги это идеальный работник. Пул ин беҳтарин коргар аст. Хотиратон бааст? Пул яке аз беҳтарин коргаро аст. бояд ки шумо ина фаҳмед. Анакун камтар ки ҷамъ кардед, вай сармоя мешавад. ҳамин сармояи ҷамъкардагитон чӣ хел кунед? 10% барои илматон расход кунед, ки ҳамон илме гиред ки ҳамон соҳа ба мутахассис шавед. ана 90% дига ҳамина, 90% дига илми гирифтаготон шумо ба ёрдам мекунад ки ҳамин 90% роҳбарӣ карда кор фармоед. барои ҳамон агар ки 100,000 сомонӣ ҷамъ кардед, 10,000 сомониша майни саратон ба инвеститсия кунед. Равед хонед, пул дода хонед. Илм ба пул додана ёд гиред. Ишкаматон ба пул дода истодед ко, либосатон ба пул доданед ко. Анамон майнаи саратон ба инвеститсия карда илм омӯхтанам ёд гиред. Китоб харидана ёд гиред. Илм ба пул додана ёд гиред. Консультатсия гирифтана ёд гиред. Ягон вақт дар бори ҳамон чизе ки шумо доно мекунад, ҳунарманд мекунад, тавоно мекунад, ҳамон ба эконом накунед. Ягон вақт чӯбаки вай чи шумо як умр мехӯронад. мана ҳамин костюма мехаред шумо. Чанд ха костюм шумо ба кор мекунад? Мумкин 2 сол, мумкин 3 сол, мумкин 5 сол. Телефон мехаред, чанд сол шумо ба кор мекунад? Мумкин 1 сол, 2 сол, 3 сол. Мошин мехаред, чанд сол шумо ба кор мекунад? 5 сол, 7 сол. неки илме ки меомӯзад чанд сол шумо ба кор мекунад? Як умр шумо ба кор мекунад. оянда фарзандатон ба кор мекунад. натиҷа ҳосилу натиҷае ки шумо ба даст овардед, фарзандҳои шумо ба ёрдам мекунад. барои ҳамо шумо бояд ки якум сармоя ки ҷамъ мекунед, пасандоз кардед, $1000 доред, $100 майни саратон бамонед. $10,000 доред, $1000 илм ба ҷудо кунед. ҳамин хел стабилна ҳамин кора як умр кардантон дар. ман ҳозирам ҳар сол аз 50,000 ин камаш ба таги 50,000 баъзе вақт зиёдтар мешавад. ҳар сол майни сарам ба ман инвеститсия карда истодиам. ҳар сол. чӣ ба агар ки нахонед, оқиб меред. ман намедонам одамо чӣ ба ин кора намефаҳмад. барои ҳамон шумо ин кора карданатон дар кор. хоҳӣ ки тавоношӣ, хоҳӣ ки доношӣ, хоҳӣ ки ояндаат дигар шад. шумо вақте ки илм ба пул метиҳед, барои чӣ пул дода истодед? барои илм? не. барои китоб? барои тренинг? не. барои чӣ? барои ҳамо ҳаёте ки мехоҳӣ созӣ, барои анавай пулаша додан дар кор. ранге ки кино ба медарӣ, пулаша метӣ медарӣ, консерт ба медарӣ, пулаша дода медарӣ, столови равӣ, пула дода бад мехӯрӣ. инам ҳамин хелай. вақте ки шумо як ҷоба меред, шумо бояд ки ҳамин кора фаҳмида карданатон дар кор аст. барои ҳамин қадар ин беҳад зарур аст ки шумо, беҳад зарур аст ки шумо илм ба пул додана ёд гирифта, анамин кора аз сараш шавда кардан гиред, аз аввала шуда кардан гиред. оқиб ба напартофта. ана илм ба як бор пул мемонед, як умр шумо ба даромад мебиёрад. як. дуюмаш ин ки ин ягона банке ҳаст ки ягон вақт банкрот намешавад. доимо даромад шумо ба оварда додан мегирад. вақте ки шумо пула роҳбарӣ кардана ёд гирифтед, диққат, пула управлят кардана ёд гирифтед, пула кор фармидана ёд гирифтед, коргар ба табдил додед, мана ин даромади шумо, мана ин сеюм қадами шумо. даромади шумо автоматически 10 баробар зоид мешавад. дидед? даромади шумо 10 баробар зоид мешавад. ман шумо ба ҳозир чӣ хел пул қатти муносибат сохта нагуфтам. одамои камбағал мана ҳамин доира қатти кор кардан мегирад, ҳамин ҷиба кор кардан мегирад, умраш ҳамин ҷиба мегузарад. гумон мекунад ки барои даромади зиёд кардан кор зиёдтар кардан дар кор, барои ҳамон умраш мегузарад. ана одами сарватманд бошад, сармоя ҷамъ мекунад, пула кор фармидана ёд мегирад, аз вай коргар месозад, баъд даромадаш 10 баробар зиёд мешавад, 100 баробар зиёд мешавад. диққат, мана ин мо мегӯем даромади ҷисмонӣ, то есть меҳнат карда, даромади физически меҳнат карда даромад месозед. оила қатӣ кор мекунед, чӣ коре ки мекунед, ин трудовой доход. анамина даромаде ки меҳнат, даромади меҳнате, нависам мефаҳмед, даромади меҳнате, трудовой доход. трудовой доход ҳама вақт маҳдуд ай, ограничение маҳдуд ай. ана ин пассивный доход. пассивный доход чӣ гуфта гап? ин даромаде ки
система кор карда шумо ба даромад мебиёрад, пул кор карда шумо даромад мебиёрад. Мана ин доимо растуши доход. Диққат. Трудовой доход, ограниченный доход, пассивный доход, растущий доход. Трудовой доход, ограниченный доход, пассивный доход, растущий доход. А хотиротон ягон вақт набароритон. Мана даромади меҳнатӣ ҳама вақт маҳдуд аст. Ҳама вақт маҳдуд аст. Ана ко мана ин пассивный даромаде ки шумо месозед, чӣ уфта гап? Даромаде ки бешумоям шуда истодааст. Имрӯз $500, баъд $200, баъд $500, баъд $1000, баъд $2000, баъд $10000, баъд $100,000. Ин зиёд шуда рафтаам мегирад. چی قدر شما علمتون بقوت باشه، سیستمتون بقوت باشه، این زیاد شده رفتن میگیرن. انا اینه ساختنتون ضرور. ممکن که همین کار ساختن با از 3 سال تا 7 سال وقتتون میره. برای که من همین اوراونی خودم برام، همین اوراونی من 22 سال است مهنت کرده استادیم. از 3 سال تا 7 سال شما درآمد نقد ساختن میتونید. اگر که خواهید که میلیونر شید، این من درآمد میلیونر برین براید 7 سال 10 سال اورینتیر کنید، 7 سال تا 10 سال ان شاء الله هم میبینید نیکی پروفسیونال علم در کار. من بیوگرافی دیگر را آموزید، تجربه کار دیگر را آموزید، این چیزا شما میبینید. این یکمین چیزی که بنا شما باید یاد گیریم، چه خیلی مناسبتی پول از ساختن ما در کار، چه خیلی پول پسنداز کردن. قدم یکم از پسنداز کردن پول سر میکنیم. انا کن برای که پول پسنداز کردن سر کنید، بعضی آدما هم شش تا اولا کردن میگوید که من نمیتونم پسنداز کردن. چی باشه که راست خودم زیاد است این خیلی. من دو تا مثال میبرم، شما با همین دو تا مثال دقت کرده ببینید میفهمید. یک تاش عبدالرحیم میگیریم، عبدالرحیم، یک تاش میگیم رستم. عبدالرحیم، رستم، دو تا رفیق. هر دوش گویم که هر دوی همین درآمدشون یک خیلی، هر دوی همین گویم درآمدش 3000 سومانی درآمد دارد. من مثال اینش هم 3000 سومانی، اینش هم 3000 سومانی درآمد دارد. درآمد هر دوش یک. مثال تاجیکستان با 3000 5000 آدما کار کردن، بسیار عالی کار میکنه، درآمدش اینم 3000 اینم 3000. انا کن عبدالرحمن فکرانه کمبغلی دارد، انا رستم فکرانه ثروتمندی. رستم، عبدالرحمن، عبدالرحمن، رستم. نگاه کنید. عبدالرحمن 3000 سومانی درآمد دارد، رستم 3000 سومانی درآمد. هر دو شاخه. یکی فکرانه این کمبغلی، فکرانه این ثروتمندی. دقت کرده استید. برای چی پسنداز کردن فهمیدن در کار چی خیلی کردن. نگاه کنید. عبدالرحمن میگوید که من پسنداز کردن نمیتونم. چی با که من همین درآمدم نرسیده است تو زندگیم با. عبدالرحمن چی خیلی فکر قبول میکند. من پسنداز میکنم همون وقتی که درآمدم زیاد شود. من پسنداز میکنم همون وقتی که پولدار باشم. من پسنداز میکنم همون وقتی که درآمدم، اگر که درآمد من 7000 شود، بعد پسنداز میکنم. این فکر عبدالرحمن، این فکری که عبدالرحمن قبول میکنند. 7000 درآمد که کردم بعد پسنداز میکنم. حاضر با من کردن نمیتونم. انا کن امروز باشد چی قرار میکنند؟ قرار میکردگش بعد پسنداز میکنم. این قرار امروزه قبول کردگیش. نه که عبدالرحمن نمیدوند که وقتی که درآمدش 7000 شد، راسخودش هم 7000 میشه. چون حیات قیمت شدن میگرد کو. حیات نمیستاد کو یک جوبا. انا کن رستم چی میگود؟ رستم میگود که تا به همین روزه من چند پولی که کار میکردم راسخود میکردم. تا به همین روزه چی قدری که من درآمد داشتم دائما من راسخود کردم. نه که یگون دیگرگونی حیاتم من نشد. راست تو به همین روزه چقدر درآمد داشتم دیگرگونی نشد. من باید که مصلحت همین آدم گوش کنم. مصلحت همین آدمایی که حیاتش به درآمد ساختگی گوش کنم و زندگی ما دیگر کنم. چی میگود رستم؟ رستم میگود بیفایده همه پول ما امروز راسخود کردن. بیفایده درآمد ما همش امروز راسخود کردن. پرابلم های حیات سرمنا تموم نمیشه. از سبب کنه شما امروز همه پولتون راسخود میکنید، پرابلم های حیاتتون تموم نمیشود. خاطر نبرید. این فکر عالی که در سر رستم پیدا میشه. بیفایده همه درآمد امروزه تمام کردن. پرابلم ها سرمنا خال تموم نمیشه. پرابلم ها سرمنا زیاد میستد. برای امروز رستم چی میگود؟ نه من باید دیگر شوم. من باید که مصلحت همین آدمایی که همین چی با تجربه دارن هوا آموخته یاد گیرم و استفاده بریم. یکمین کاری که میکند رستم چی کاره؟ یکمین کاری که رستم میکند. رستم میگود من آرزو دارم که
нағз зиндагӣ кунам, сарватманд зиндагӣ кунам. Ман орзу дорам ки ақаллан даромади нағз бошад, ақаллан $5000-10,000 ба даромад созам. Вай орзу дорад ки ман чӣ хеле карда ақаллан ин камаш ба 10,000 сомонӣ зиёдтар кунам аввалаш ба. Баъд оянда мумкин ки ман $5,000 ба бурам, 10,000 ба бурам. Не ки ақаллан 10,000 сомонӣ ман бояд ки зиёдтар даромад созам. диққат кунед, 10,000 сомонӣ то ҳозир $1,000. мақсади Рустам чӣ хел? Агар ки ман аз 10,000 сомонӣ зиёдтар даромад кунам, зиндагим бо беҳтар мешавад нисбати 3,000. ин чиза Рустам нағз мефаҳмад. барои ҳамон Рустам чӣ мегӯяд? ду роҳаш аст барое ки даромади 10,000 сомонӣ ба ман даромад кунам. ду роҳаш аст. як роҳ, ё ки ман ягон корхона ёбам ки ойлики мана 10,000 сомонӣ кунад. Не ки қин аст ин хеле корхона ёфтан дар Тоҷикистон ки 10,000 сомонӣ шумо ба ойликда. мумкин ки 2% шанс доред ё 5%, 95% шансатон нест. агар профессионал набошед, таҷрибаи коли бақувват надошта бошед, шумо ҳеч ки наметавонед хеле ойлик. агар ки шумо ҳамин рӯз мутахассис бақувват набошед, 10,000 сомонӣ ҳеч ки шумо дар Тоҷикистон ойлик наметавонед. ба хотир набурад. Не ки агар шумо мутахассис бақувват бошед, метавонед. ман медонам корхонае ки $3,000, $3,500 ба технология дига давлатҳо оварда истанд. мардуми мо марди кори карда ки инҷо ба гаштааст, аксаби ки мутахассис нест. мегӯ ки мо кор нест, мегӯд мардуми мо кор нест Тоҷикистон. Не ки ҳама қадар замино холи истодааст, ҳама қадар корхонао коргари профессионал намеёбад. интернет маркетолог, инженер, ҳам технолог, ҳамин продукти питани заводҳои сехҳо сохтан технолога намеёбад. аз ким куҷо мебиёранд технолога? Кварплата, аренда, регистратсия, мана ин чизҳо метиҳад. боз $2,000-3,000 ойлик дода истоянд. бачаҳои хутомо мана шогирдҳои ман ҳамин кора карда истоянд. аксе ки мутахассис кам да хутомо. анакун нигоҳ кунед. Рустам чӣ мегӯяд? ман ақаллан мегӯяд ки кори карда $10,000 сомонӣ зиёд даромад сохтанам дар кор. якумин этап ба қадами якуми ман бояд дамехел шавад. барое ки орзуҳои калон дорам, мехоҳам ки фарзандҳома илми нағз диҳам, зиндагӣ нағз кунам. анакун. барои ин кор кардан Рустам чӣ мегӯяд? ду роҳаш аст. як роҳ, ё ки ман як корхона ём ки 10,000 сомонӣ ойлик метиҳад ман ба, ё ки ман аста маслиҳати ҳамин муаллима гӯш карда кам аз даромади имрӯзам ақаллан 10%-аша пасандоз карданам дар кор. 10%-аш аз 3,000 сомонӣ, ин 300 сомонӣ. ин пули камакак метобад 300 сомонӣ, дуруст? ин пули бисёр не ки $1 сомониам, $1 ҳаёти шумо ба оянда ба таъсираш мерасад. аста ҳамин пула ҷамъ кардан мегирад. 300 сомонӣ ҳар моҳ ҷамъ кардан гирад. як моҳ ба чиқа мешад? 3600 мешад. мумкин ҳозир шумо мегӯед ки ин пули камакак аст, ягон кора кардан наметавонед. не бародаро, шумо хато мекунед. ман шумо ба гуфтам ку, вақте ки шумо пула пасандоз мекунед, майнаи сари шумо ранги магнит шудан мегирад. ҳамин шумо таҷриба гурзонед. агар ҳамин 10% аз даромадатон ҷамъ карданаш сар кунед, баъд камтар ки гузашт, баъд аз муддате гидета 1 сол ба, агар ки аз даромади ҳамимрӯзатон 10% ҷудо кардан гиред, дар муддати 1 сол таҷрибаи кори ман нишон дод ки бо нишондоди миёна даромадатон аз 30% то 200% то ахири сола зиёд мешавад. шумо ҳамин 10% ҷудо карда пасандоз кардан гиред, не ки пасандоз кунед ба мақсаде ки дар оянда ин пула шумо капитал карда кор мефармед. пасандоз накунед ки пасандоз мекунам соат мехарам, пасандоз мекунам мошин мехарам, пасандоз мекунанд баъзе одамо ки пасандоз мекунанд ки баъд бо расходшон кунанд, хароҷотшон кунанд. агар шумо пасандоз кунед ба нияте ки баъд бо хароҷот мекунам, ин хел намешад. не пасандоз кунед ба нияте ки ман ина иншоалло коргар ба табдил дода кор мефармом гуфта пасандоз кунед. ба ҳисоби миёна таҷрибаи 22 соли ман аминай. чандин одамо ба ки даромади шумо аз 30% то 200% зиёд меша. шумо просто ҳамин таҷриба кунед, баъд мефаҳмед. сар кунед, баъд мефаҳмед. пасандоз кардан аз сар кунед. чӣ ба ки вақте ки шумо ҳар моҳ, не ки ҳар моҳ кардан ки гирифтед, майнаи сари шумо, подсознани шумо дигар шудан мегирад. фикронаи шумо дигар шудан мегирад. не ки вақте ки фикронаи шумо дигар шуд, аста даромадатон ба вилоят кардан мегирад. дута фикри беҳтарине ки дар сари Рустам ҳай. якум даромади имрӯзамро ҳамашро расход кардан бефоида. ҳамаша расход кунам, проблемаҳо тамом намешавад. маллушами 300 сумиамина 10%.
лӯши пасандоз мекунам. ин 10% бисёр неко, лӯши ҳамина пасандоз мекунам. ин фикри беҳтарине ки аз сари Рустам. Фикри дуюм, пула пасандоз кардан ин экономия нест. Пула пасандоз кардан ин як қисми стратегия, як қисми нақшаи ман ҳаст ки ояндамо созам. ҳамватанои азиз, ҳамин рӯзе ки мана гӯш кардед, мақсад гузоред ки даромади ҳармоҳаи шумо аз 10,000 сомони зиёд бошад, аз $1,000 зиёд бошад. ин қадами аввали шумо. дуюм қадами шумо ин ба ки расидед, ният кунед ки Парвардигоро, ман ба ҳунарте, илмте ки даромади оилавии ман дар як моҳ аз $10,000 зиёд шавад. шумо ҳамин фикра майни саратон ба ҷо кардан гиред. ранге ки дарахта мешинонанд, тухми ҳамин чормағза мешинонанд ки як рӯз не як рӯз ба вай дарахти калома табдил меёбад, шумо ҳамин фикра саратон ба ҷо кардан гиред. вақте ки шумо капитал месозеду як рӯз не як рӯз ин аста аста капитали хуб ба табдил меёбад, ман боварӣ комил дорам ки ҳамин капитала управлят карда шумо бемалол ба ҳузур даромаде месозед ки $10,000 сомонӣ зиёдтар, $10,000 ба мебурад. пур аз корхонаҳое ки $10,000 даромад метиҳад, пур тамоми дунё ба шумо ҳавай ба мебуред. шумо бояд ки ҳамин чиза ёд гиред. барои ҳама қадам пула пасандоз кардана ҳамин рӯз боз сар мекунед, не ки вай пула ба ҳамон нияти пасандоз мекунед ки шумо бояд ва расход накунед. дар дарсҳои оянда ман нишон метиҳам чӣ хел пассивни дохода сохтан, чӣ хел дигар корҳоя кардан. ман аввал бисёр чизҳо ёд метиҳам, баъд мегӯм чӣ кор кунед. хоб аввал мо нишон додан мегирам, нишон додан мегирам, нишон додан мегирам, баъд ман ҳар як бизнеса тарзи кушодагиш кейс барои нишон метиҳам. магазин хоҳӣ чӣ кор кардан дар кор, хонасозӣ бошӣ чӣ кор кардан дар кор, завод хоҳӣ чӣ кор кардан дар кор, дигар услуга мехоҳӣ кушодан чӣ кор кардан дар кор. ман бисёр бизнесҳоя кушоду равшан кушода нишон метиҳам шумо ба ки ҳамин чизҳои шумо ёд гиред. халқи мо бояд ёд гирад, ману шумо бояд ёд гирем. ман ҳамин қадар ҳозир меҳнат карда хуни ҷигар шуда азоб кашида шишта шумо ба ҳамин гапа гуфта истодиам. ба чӣ? барое ки ман медонам ки худованд барои чӣ мана тоҷик офаридагиай, худованд барои чӣ мана дар ҳамин давру замон офаридагиай. ана ҳамин вазифаи ман будааст, ана ҳамин миссияи ман будааст. ман бояд ки ҳамин кора кунам. барои ҳама агар шумо мана гӯш карда истода бошед, ана ҳаминам худованд сари шумо ба ягон вақт ҳамин фикра ҷо кард ки имрӯз як хизмат кунед барои халқа мо. пула пасандоз кунед, капитал созед, оянда ин капитала корхона месозед. дарсҳои мана гӯш кардан гиред. ҳамватанони азиз, дар таги ин рубрика нависед аз 3 то 5 чизе ки омӯхтед аин дарс. ана аз дарсҳои гузашта, дуюм чӣ? аз дарсҳои гузашта чизаша уже ҳаётатон ба амалӣ карда истодед, ин чиза нависед. ақаллан 3 ё 5 ёру рафиқатон ба ҳамин гуфтагиҳои мана делитса кунед, направит кунед, тақсим кунед, мардуми мо бисёртар хонад, ёд гирад. ояндадор бошед, обод бошед. мо бо шумо зиндаем. худо ҳофиз, ҳамватанони азиз, ҳамзабонони азиз.